Al эми istihsan деген маселе бул дагы шариятыбыздагы экинчи Абу Ханифа койгон эреже. Кээ эрежелерге туура келбей калган эрежелерди hadis менен болушу мүмкүн, ал туура келбей калган нерсе аятта болушу мүмкүн, ижмаъта болушу мүмкүн, дарура менен болушу мүмкүн, зарылчылык, дагы башка маселелер менен аны истихсан кылып беребиз дедик. Ага өткөндө сабакта мисал келтирдикпи, азыр да эскерип коелу. Мисалы бутту жууш боюнча Аллах Таала бутуңарды жуугула, колуңарды жуугула деди даратта. Бирок азыр келип туруп биз маасы кийсек, маасыбызга мас тартабыз. Бутту жууш керек деген аяттагы эреже бул кыяс. Жуулуу менен бут таза болот. Бутту жууш керек да, тазаланыш үчүн жууш керек. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам маасы кийгене маасынын үстүнө мас тартыптыр. Бул hukman тазалоочу, же болбосо шариаттын өкүмдөрүндө тазалоочу, маанавий тазалоочу өкүм экен деп пайгамбарыбыз дарат алгандан кийин бутуна маасы кийди, маасынын үстүнө мас тартты деди. Ошол мас тартыш боюнча келген хадис мутаватир даражага чыккан. Аятта бутуңарды жуугула деп атат, мутаватир хадисте эгерде бутуңа жок мас кийсең, маасыңарга мас тарта берле деген мынау түзүлгөн эрежеден дагы бөлүнүп чыккан эрежени истихсан дейбиз. Ал эрежеге башка нерсени салыштырбайбыз. Кыяматка чейин жооп бере турган маселелерди кыястан алабыз. Ал эми истихсан менен бекемделген эрежеден башка нерсени чыгарбайбыз. Себеби аны айттык, өзү исключение, өзү араң турган нерсе дедик. Пастаны дагы мисал келтиргенбиз. Мурда сабактарда кимдин эсинде бар? Мисал үчүн биз мисвакты Рамазанда мисвак кылуунун өкүмү эмне? Сүннөт. Эртең менен болсун, кечинде болсун. Ооз ачарга жакын, ооз ачап бардык мезгилде тишти мисвак менен тазалоо сүннөт дедик. Бирок бизде жалпы кыястан бекемделген эреже бар. Ал эрежеде эмне дедик? Кайсы бир нерсенин даамы тамагыңда билесиң, орозоң бузулат. Мисвак колдонуп жүргөндөр билесиңер, тамагыңды ачыштырат мисвак кылганда. Кадимкидей даамы билинет. Ооз ачылып калат кандай жалпы эрежеге карасаң, жок, бул эреже истихсан менен, башкача айтканда бул эрежеге каршы келген. Кылып туруп өзүнчө бир эреже кылдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма Рамазанда оозун не кылып жүргөн экен? Мисвактап жүргөн экен. Демек пайгамбарыбыз кылдыбы? Демек бул оозду ачпайт. Тамагыңда даамы билинсе да ачпайт. Ошон үчүн орозодо тамагыңда даамы билинсе орозо ачылат, мисвактыкын ачылбайт. Болду, эреже, экинчи эреже. Эми мисвак истихсан менен бекемделген далил болду дагы. Эми ага башка нерсени салыштыра албайсың, же андан өкүм чыгара албайсың. Зубный пастаны ага салыштыра албайсың. Кээ бир устаздардан угуп калдым да, зубный паста ошо мисвакта эле, мисвактын даамы тамагында билинеби? Тиги зубный пастаныкы деле билинип атат, таксырым туура. Бирок бул истихсан менен бекемделген, өзү зорго турат. Ага зубный пастаны салыштырып же андан тахриж кылып башка өкүмдү чыгара албайсың. Бизге ошол мисвакка гана уруксат, башкасына уруксат эмес. Ошон үчүн азыркы акыркы аалымдар зубный паста менен тиш жууганды орозодо ооз жапаардан алдын жууп алсын, болбосо макрух тахрими деди, арамга жакыныраак. Эгерде эле зубный пастанын даамы тамагыңда билинсе, орозоң ачылып калат. Демек билдиңиздер, кыяс деген бир эреже, истихсан деген бир эреже, бирок кыястан кыяматка чейин өкүмдөр алына берет, жаңы маселелер түзүлө берет, истихсандан түзүлбөйт. Кимде ким зубный пастаны мисвакка салыштырса, Ханафи мазхаб түшүнбөптүр. Эми бүгүнкү маселебиз дагы Ханафи мазхабтагы эң негизги маселелерден бири болгон. Башка бир көптү негизи эле Ханафи мазхабтан башка эч ким далил катары кабыл албаган. Жана ахлу хадистер болсун, мухаддистер болсун, тиги шафийлер болсун, эч ким этибарга албаган нерсе каулус сахаба ва фи'лус сахаба. Сахабанын сөзү жана сахабанын амалы бизде өкүм алына турган булак. Ханафилер башкалардан ушу менен айырмаланат. Кээбекилер айтат да, бир маселени айтып койсок, бул маселе жок, хадисте жок. Себеби алар сахабанын амалын, сахабанын сөздөрүн этибарга албайт.
Biz anı sahabanın sözünden dalil alıp durup, sahabanın amalından dalil alıp durup, andan hüküm çıkargamız. Hanafilerge suro. Ne sebepten sizler sahabalardan sözünden hüküm alıp otasınlar? Desek, bu suronu berirden burada al adam Fadail-i Sahaba, sahabalardan fazileti jönünde kitapta okup çıkış gerek. Sahabalar kimdir olur? İmam Ahmed ibn Hanbal'dan Fadail-i Sahaba degen atayın kitabı var. 4 ton, 5 tonluk. Mende var. 5 ton boş gerek. Usudul Gaban okup çıksın. Al-Isaban okup çıksın. İmam İbn Hacer Lasqalani dige. Usudul Gaba İbn Asir. Şular da okup çıksın, sahabanı tanısın. Sahabanı tanıgandan keyin anan gelip bizge soru bersin. Ne sebepten sizler sahabanın sözünün, sahabanın amalından dalil kılıp atasыңар. Şurada okup gelgenden keyin bir adam şunday soru berse, aga biz cevap bersek şo düşünet kişine. Birinci mesele. Söz sahabalar şunday adamlar, alar paygambarımыздın sözünün başka amaldı kılbaydı. Paygambarımыздın sahabalarına muhaddisler olsun, bütünde İslam alamı şunday kılıp ereje tüzgön, sahabalarda hiç kim qaralmaydı. Alardın bardığı udul sözü kabul alınады. Hadislerde sahihçe alsız kılıuda ortada çınjırçalar izdeybiz. Tabi'in kanday eken alımlar sik hadisi kavla. Tabi'in sahaba izlenmeydi. Nege? Allah sahaba. Emnegenday erejeni koyduysa sahabalardan darajasının jogorluğun. Sahabalar şunday bolgon, paygambarımыздın amalına karşı hiç nerse kılgan emas. Oşun üçün sahaba ol. Peygamber zemine dedi. Sahabalardan fazileti boyunca aytsak aylar gededi. Sizlerden biröňör dedi. Uhud toğusunday altındı Kuday jolunda sadaka kılsaňar da men bir sahabamdın darajasına jete albaysыңар dedi. Boldu. Oşondoy sahabalar bir amal kılgan bolsa deydi Abu Hanife. Demek al peygamberden görgөн oşon üçün kıladı. Hiç kaçan sahaba özünün özü anda işti kılbaydı. Eğer sahaba bir nerseni kılbagan bolsa, anda biz daha kılbayız. Sebebi bizge dinde alıp gelen şu sahabalar. Eğer sahabalar bizge dinde alıp gelmegende biz İslam'da bilbeydilik. Sebebi paygambarımız sahabalara öğretti. Andan keyin ne dedi ya, meni sahabalar men sizlerge amanat jetkizdim mi dedi. Jetkizdim dedi. Allahumma feşhed dedi. Allahumma güve bolgon, men Allah'a jetkizdim dedi. Bol deyim sizler jetkizdim dedi. Oşol güvölüktü paygambarımızın amanatını algan sahabalar paygambarımıza karşı amal kılışı mümkün mü? Paygambarımıza karşı söyleşi mümkün mü? Mümkün emas. Tem bolya mujtahid mutlak sahabalar. Biz ne deyatız? Mujtahid mutlak alim sahabaların sözlerini itibar alıp atабыз. Oşolordun sözlerinin hüccet alıp atабыз. Janela Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'de görüp ele ketip kalgan sahabanın bir kılgan amalını emas. Şunu жақсы düşünüş gerek. Oşon üçün sahaba degen anıktamaga Hanafi mazhabında anıktamanı başka hiçbir alimler anday anıktama bergenmez. Bardık muhaddisler olsun, Şafii mazhab Ahmed ibn Hanbal olsun. Sahaba kim dese, men ra'an nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem, kim paygambarımızı görgön bolsa musliman. Musulman bolgon abalında. Söy kapırlar dile görgön de paygambarımızı. Birok alar kapıl sahaba dep ayta albaysalar. Ra'a musliman ve mata musliman. Musulman bolup paygambarımızı görüp, ana musulman bolup ölüp getse oşonu sahaba dep İmam İbn Hacer Lasqalani özünün Al-İsaba degen kitabına Al-İsabatu fi tamiz sahaba. Sahabaların ömür bayandары жазып койгон. 18 tom, 17 tom. Oşol jerge kirgizgen. Birok Hanafiler sahabanın anıktaması başkaçarak beripdir. Men humus sahaba? Sahaba kim dep Hanafilerden sonra as-sahabatu men talat suhbatuhu bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahaba dep kim paygambarımыздın janında köp jürgen bolsa bunu oşo sahaba. Sen misal üçün men sahip degen dost degen söz da.
Siz dosuңузду ким деп айтасыз? Мектептен бери чогуу окугансыз, жүргөнсүз. Өзүңүздүн сырларыңызды ошо билет, айткансыз, экөөң чогуу ыйлагансың, бир кызга жетпей калып. Досуң да жакын. Ошону досуң дейсиңби же бир жерде улакта бирөө менен көрүшүп калып, кандай жакшысың, атың ким? Паланча, түгүнчө, болду. Мен досум дейсиң. Жок. Дос деген нерсе сени менен көп жашаган, сенин жаныңда жүргөн, сенин сырларыңды билген, сенин эмне тамак жешиңди, сен кандай кийинишиңди, бутуңдун размери канча экендигин, кийимиңдин размери канча экендигин билген ошол дос. Билесиңби, эмне сөзсө досуң башка жака бара турган болсо, экинчи досуна бир белек алып келе турган болсо, кроссовка алып келип атса, же болбосо футболка алып келип атсаң, размерин билесиң, кантип алып келесиң хадияны. Досум, сен футболкаң номерин канча айтчы десең, кой кереги жок дейт алчы. Анда хадия болбой калат. Мен менен айткым келип атат. Дос деген нерсе сени жакындан тааныган, сенин кайсы тамакты жакшы көрөсүң, кандай машинени жакшы көрөсүң, ошолордун баарын билген адам. Ошону сахиб же болбосо сахаба дейт. Абу Ханифа рахматуллах алейхи сахабалар ким деп атканда, ким пайгамбарыбыздын жанында көп жүргөн болсо, мына ошолор сахаба дейт. Анда пайгамбарыбызды бир жолу көрүп кетип калгандар сахаба эмес, ханафилердин пикиринде. Жок, сахаба. Бирок алардын сөзү же болбосо амалдары далилге алына турган сахаба эмес. Мисалы үчүн хаджатул вада коштошуу ажылыгында 100 000 деген сахаба пайгамбарыбызды көрдү да, ажылыкта. Бирок алыстан көрдү, я Расулалла, мен Йеменден келдим. Машалла, мабрук. Кетти Йеменге, ошол бойдон өлдү киши. Сахаба деген атка татыды, бирок ошол адамдан өкүм алынабы? Ал пайгамбарыбыз менен чогуу жүрбөсө, пайгамбарыбыздын намазын билбейт ал, пайгамбарыбыздын орозосун билбейт. Мүмкүн башка бирөөлөрдөн сурат, бирок пайгамбардын жанында жүр. Ошон үчүн Ханафи мазхабта сөзү, амалы далил катары кабылдана турган ким десе, мен талат сухбатуху бин наби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында көп жүрүп, пайгамбарыбыздын намазындай жаттаган, орозосундай жаттаган, ажылыгындай жаттаган, амалдарын толук кандуу билип, анан коркпостон туруп сага айтып бере турган. Мен пайгамбарыбызды көрдүм, мындай кылган болчу. Пайгамбарыбыз мындай кылган болчу. Пайгамбарыбыздын амалы мындай болчу. Билесиңби, пайгамбарыбыздын Шамаилу Мухаммадия деген имам Тирмизидин китеби бар. Пайгамбарыбыздын кебетесин, пайгамбарыбыздын жүзүн, нуру, колдорун, каштарын, беттерин сыпаттап берген китеп. Ошондо сахабалардын сыпаттыганын карасаңыз, шунчалык мындай терең, каштары мынча болчу, сакалында мынча ак бар болчу, көзү мындай болчу, бою мындай болчу, бети мындай болчу. Себеби дайым пайгамбарды карап жүргөн да. Мына ошолор сахаба. Ошолордун сөздөрүнөн далил алынып, ошолордун сөздөрү бизге худжат болот. Ал кимдер? Абу Бакр, Умар, Усман ва Али, жанагы ашаратул мубаширин, 5-10 сахаба, Ахлу Бадр, Ухуд соосуна, ошолордун баардыгы пайгамбардын жанында көптөп жүргөндөр. Ошон үчүн бизге хадистер риваят кылгандар деле ошо сахабалар. Ошол сахабалардан 1500 сахаба Куфага барып, ошол бизге динди үйрөткөн ошолор. Демек, каулус сахаба, сахабанын сөзү жана анын амалы бизде далил. Эгерде далил жок болсо башка. Инна амалус сахаби. Албетте дейт, сахабанын амалы ва каулаху жана анын сөзү аслун кабирун инда Аби Ханифа. Bir çoğun negiz deydi Abu Hanife rahmetullahi aleyhi. Hatta dakhala fi ta'rif li sünneti. Jadagasa sünnet degen emne dese, fi'lus sahaba, kavlus sahaba degen sünnetin anıklamasına girip getir. Özü sünnet degen peygamberimizin kılganı, söylөгөнү, kavluhu ve fi'luhu ve sıfatuhu halqiye ve hulqiye ve takriruhu deyiz o sünnet. Anın kılgandары, söylөгөндөрү, bir nerseni görüp turup anı kaytarbagandığı, bardığı sünnet deyiz. Hanafiler iki nerseni koşup koygan. Kavlus sahaba ve fi'luhu. Oşol da sünnet. İmam Sarahsi rahmetullahi aleyhi bizin özgöndük alım. Özünün Mabsut degan kitebi var, belgili. İslam tarihinde anday kitep yazılgan emas.
Hanefi mazhabdan emas, İslam tarixinde. Oşun üçün anı azırga çeyin hiç kim biri daha verip sabak bere almaydı. İmam Sarakhsi'den mabsut gidiyor. Biz nemede Mescid-i Sarakhsi'de sabak başlap kalıvatsak İmam aytat, Allah razı olsun, siz fiqh boyunca, Hanefi mazhab boyunca hadiste bileviz. İmam Sarakhsi'den mabsutuna sabak başlap deydi. Adamdın 50 yıl okuş gerek al. İmam Sarakhsi'den kitabın şarttaş üçün, sabak beriş üçün. 20 yıl, 25 yıl jetpeydi. 7 yıl vapşe jetpeydi. Şu İmam Sarakhsi rahmetullahi aleyhinin Usul degen kitabı var. Bunu biz ustazı Şeyh Tarık Sardar Ali'de okup baştan ayak icazı alganbız. Uşol Usul Sarakhsi'de İmam Sarakhsi aytat. Hanefi mazhabını öte tereң bilgen insan. Ma sennehu sünnet emne, ma sennehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabatu radıyallahu anhum ba'dahu. Sünnet emne dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amal kılgan nerseler, anın içine sözü getti, takririye fiili getti. Ve sahabatu. Jana sahabalar kılgan radıyallahu anhum, Allah Teala'lardan razı olsun, ba'dahu Peygamberimizden geyik. Bir sahaba Peygamberimizden keyin bir amaldı kılsa şu bizge sünnet. Buga bir işare dağı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözünden işare var. Anı bardığınızlar bilesiniz. Ha? Sünneti ve sünneti hulefâ raşidin. Meni sünnetimi algıla, sana hulefâ raşidinin sünnetini algıla dedi. Hulefâ raşidin der kimdir? Abu Bakr, Umar, Osman, Ali. Halifler. Peygamberimiz fakat dedi, jalangana şulardı dedi. Emne sebepten hulefâ raşidin dedi. Menin halifalarım Peygamberimiz Ali tiri kim halifa oluşun qayaktan biledi? Bu Allah Teala'nın mucizesi, Peygamberimizin tiline salgan. Peygamberimizin mucizesi. Sebebi Peygamberimizden keyin şu Abu Bakr, Umar, Osman, Ali'ler halifa oluşun bilgen, oşolor en alimler. Şunun için Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu bizden imamımıza şunca ilimi menen Umar ibn Hattab'ın halifalık mezgilinde eğer de bir hükümdü Abdullah ibn Mas'ud çıkarsa, Umar ibn Hattab onun karşısına çıkarsa ne kılgan? Adala. Men qaytdım degan söz men. Umar ibn Hattab aytı, boldu. Sebebi Peygamber sallallahu ne? Hulefâ raşidinlerin sözlerini joğrak koygan. Keyin oşol jol menen Abu Hanife rahmetullahi aleyhi dağı sahabalardan sözlerini aluda birinci Abu Bakr, Umar, Osman'dıkı, andan da Abu Bakır'dıkı, anan Umar, Osman, Ali, anan keyin Bedriler, anan şintip tertiptelinip Abu Hanife hüküm aluda. Şu sebepten emne sebepten Umar, Abu Hanife rahmetullahi aleyhim ben Kur'an'dan alam dedi, sünnetten alam dedi, anan icma'tan alam, anan sahabalardan sözün ahtaru dedi, ihtiyar kılam dedi. Sahabaların sözler. Niye ihtiyar kılam dedi? Sahabaların bardığı ilimde bir değmez. Oşun için men ihtiyar kılam dedi. Kantip ihtiyar kılatal? Peygamberimizin sahabaların görбөгөн, bir-iki sahabanı görген, ança-munçasına ilim algan, bardı sahabanı kantip ihtiyar kılat dese, al ilimdi, Alkama İbrahim Nakhairi'ne үйрөнгөн, kaysi sahabalar kanday alim ekendigini bilet. Hadislerdi bilet. Peygamberimiz Bedrilerdi jogorı koygondugun bilet. Aşaratul Mubashirin, beyişke suyunçurgan sahabalardı bilet. Şuraya qarap tertip degen. Oşun üçün sahabalarga kelgenden ahtaru dedi. Hazır bir sabaqtın жүрüşünde bir daha sonun mesele aytip bereriz. Şoğa çeyinle men ayta bereyinçe şunu. Mümkün sabaq jetpey kalbasın. Uşul meselege baylanıştı. İmam Al-Mansur Halifat Mansur ajılıqa bargan. Ajılıqa bargandan keyin İmam Malik'e jolukkan Medine'de. İmam Malik'e jolukup İmam Malik'ten sorangan, sen bir
Muatta жазган. Muatta деген араб тилинде жеңил, адамдарга жеңил боло турган нерсени muatta дейт. Адамдарга şu пайгамбарыбыздан сахих болгон далилдерди жеңил кылып жазып берген. Жалпак тил эмес, мындай. Жеңил кылып, бунда оор кылбастан хадистерди мындай жазып, анан кичине өкүмдөрдү кылып, себеби Мансур имам Маликтин сабагына катышып туруп, андагы илимдин көптүгүн көрүп туруп, анан кийин суранган. Андан кийин ошонун Мансурдун сөзүнө макул болуп, имам Малик рахматуллахи алейхи муаттаны жазган, 40 жыл жазган. Азыр биздикилер, машалла, сразу эле китепти жаза калып, сен имам Аузаи болсо керек. Же имам я Раб. Мен эсимден чыкты азыр. Bir imam gelip durup imam Auzai boluşu mümkün eğer men adaşpasam. Gelip durup 40 günde muattan okup ketkende aytkan. Men 40 yıl toptogondu, sen 40 günde okup kettin. Biroq men maksat kılıngan sen düşüne albaysın 40 günde. Şol muattany жазгандан кийин Ma'mun bul Harun Rashid'in balası. Halife, kийинки halife. Al ajılıkka barıp kalıp İmam Malik bilen jolukkandan kийин İmam Malik'ten sabagında okup oturup muattany ukkandan kийин aytkan. Munu muattany dayındap erejege salıp ber. Men dünya yüzüne uşul muattak adamdardın okuşun ne kılam? Millet kılam dedi. Degende İmam Malik çok dedi. Emine dese ya amiral mu'minin, ey mu'minlerin amiri, sahabalar ihtelafu. Sahabalar, peygamberin sahabalar biri menen talaşıştı. Anan al sahabalar ar jaktarga ketti. Bul jaktan barganlar ayaktan fiğin aldı, bul jaktan barganlar buyaktan aldı. İki sahabanın boyu bir bolbay kalışı mümkün. Adamdardı bir düşünbösükke alıp kele albayım ben. Себеби пайгамбардын сахабалары ар жакка кетти, алар ихтилаф кылышкан, алардын бардыгын бир пикирге салууну мен каалабайм деген. Ушул имам Малик. Мына Муатта китеби. Ошол жерде бир жакшы сөз айтылганда, азыр мен эстей албай атам. Mümkün kiyinki de aytıp berişim mümkün inşallah. Sebebi sahabalar ihtelafu, özlörümen biri menen talaşıp tartışıştı. Ortada al bul jakka ketти, bu jakka ketти, adamların bardığın bir meselege men toptay albayım dedi. Demek kayra arkabızga gelsek, Abu Hanife rahmatullah'ın pikirinde sünnet emne dese ma sennehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabatu radıyallahu anhum ba'dahu. Andan keyin sahabalar kılgan nerse. Misalu hadis kullu eyyamut teşrik zebhun. Fehu hadisun amun khassasahu Abu Hanife bima rava Malik en-Nafi' an İbn Umar radıyallahu anhum ennehu kana yekulu adha yevmani ba'da yevmul adha. Emi bir hadiste unda sizlerge neme kılıp bereyim. Kullu eyyamut teşrik zebhun. Bu hadiste İmam Ahmad özünün Musnad kitabında jana İbn Hibban Sahih kitabında bayandagan. Al jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedin kullu eyyamut teşrik zebhun. Eyyamut teşriktin bardığı kurbanlık soyula turgan gün dedi. Eyyamut teşrik kança o bizde? 4 gün. Ayet menen kança o? 1, 2, 3. 3 gün, 4 gün burada. Kullu eyyamut teşrik zebhun. Fehu hadisin amun. Bu hadis jalpa aytılıngan deydi. Khassasahu Abu Hanife. Abu Hanife bunu khas kılıp özünçe bir bayandadı. Nege? Peygamberimiz hadisen khas kılıp otasın dese,
بما روى مالك النافع عن ابن عمر. إمام مالك نافعة عن ابن عمر صحابة روايات عنهم قال أنه يقول ابن عمر aytgan sahaba. Peygamberin sözün İbn Umar sahabanın sözümen taksis kıldı. Adha yevmani ba'da yevmil adha. Yevmil adha var ga birinci ayet günü. Oşondan keyin 2 güne gündeptir. Bizde 3 gün болады da. Birinci ayet 2 3 gün var. Başka jatanda 4 gün болады da. Biroq qo'y so'yila turgan qurbandiq birinchi ayet 2 3 ele günde so'yalasan. Andan keyin so'ygun bolmaydi. Abu Hanifa nega bunday qilib? Teg hadis Abu Hanifa hadisga qarshi chiqdi desa yo'q. Abu Hanifa bu hadisga am jalpa aytilgandan İbn Umar'ın sözü menen İbn Umar yaxshiroq bilet hadisni. Oşo İbn Umar ne dedi? Adha yevman ba'da yevmil adha. Adha yevman ba'da yevmil adha. Qurbandiq so'yila turgan ayet günü andan keyin 2 gün dedi. Jana İmam Malik rahmatullah alayhi özünün muvattasında da ne dedi? Ennehu balagahu anna Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu kana yaqul misl zalik. Abu Talib Ali ibn Abi Talib tağımına quddu şunda aytat boçu. Wa rawa mislahu an Anas radıyallahu jana Ali ibn Abi Talib tıqınan keyin Anas ibn Malik'ten de şunday hadis keliptir. Bu muvatta İmam Malik'te jana Sunan Kubra İmam Bayhaqi'de dağı Anas ibn Malik'ten de şunday keliptir. Jalan sahabalardan amaldары. Peygamberimizin hadisi jalpı oldu. Anan İbn Umar'dığı, Ali ibn Abi Talib'dığı, Anas ibn Malik'tin hadislerin, amaldарын, sözlerin alıp durup, onu hadiste ne kıldı? Taksis kıldı. Taksis degen nerse, anacakta bardıq ayyam-ı taşrik qo'y so'yila turgan gün dediler, sahabalar yok. Ayet günden keyin 2 gün dedi, şunu 3 gün dedi. Demek sahabaların amaldары, sahabaların fiili, sözü Abu Hanifa'da hüccet eken. Emi dağı başka meseleler var, alarga toktala öre turgan bolsok, negizi köp bolup ketет. Biz şu Hanafi mazhabga keyberki adamdardın bir toora emes түшүнүгү болгондугу үчүн гана ушуну айтып койдук, башка жактардан айырмачылыгы бар. Эми азыр мен канча вакытыбыз бар экен, мен 35. Башка бир маселеге токтолоюн деп келдим. Бул асбабу тaqlidil mazahibul arba'a. Эмне себептен 4 мазхабты карманабыз? Şu талаш маселе, кээбекилер айтат, эмнеге 4 мазхаб? Дүйнөдө мынча мазхаб болгон, эмнеге 4-төнө? Жок, биз каалаганыбызды алабыз деген сөздөр бар да. Бирок аалымдар 4 гана мазхабты карманганга уруксат, андан башкасын карманганга уруксат жок. Hatta İmam İbn Rajab Hanbali mazhabtагы, şol janagı mazhab karmaganlarga jakыныраак Hanbali mazhabты karmашат колорчу. Азыр жаңы эреже чыгарышыптыр. Жанагы mazhab кармабайсыңар деп айта берсек, уже Hanbaliyüz деп башташыптыр. Hanbaliyüz деп башташыптыр. Себеби алардыкы көбүнчө ошого жакыныраак болот да, бир Hanbali болсоң, эркекче Hanbali болду, до конца, башынан аягына чейин. Ошон үчүн менде бир китеп бар. İhtilaful Hanabila ma'al as-salafiyatul muasira деген. Hanbaliler жана азыркы muasir salafilerdin ортосундагы талаш тартыштар. Акыйдада да туура келбейт, фикта да туура келбейт. Эми бардыгы эмес, көпчүлүгүндө. Tasavvufta da туура. Hanbali mazhabтан көп алымдар tasavvuf алымы, tasavvuf жолун кармашкан. Жанагы Abdülkadir Ceylani var mı? Hanbali. Bular bütünдөй tasavvuftu жокко чыгарып, бул ширк, куфур дейт. Ошого жана китеп аябай сонда Hanbaliler жана азыркы замандагы салафи вахабилердин ортосундагы талаштар бири-бирине туура келбейт. Ошол жерде айтканда таржихат ау тасхихат Ibn Taymiye gayr makbula fil mazhab. Mazhabda İbn Taymiye'nin tasihleri, jana tarjihler kabul alınmaydı. Hanbali mazhabda men huwa ahlu tarjih ve tasih dese İbn Kudama.
Özünün Mughni degan kitabına bol bit. İbn Teymiyani Hanbali mazhabının içinde bir alim, biroq ançalik darajada Hanbaliga özünün oyun aytala turgan darajadagi alim emas deydi. İbn Rajab Hanbali şularga jaqinroq deb aytayotgan. Atayın bir kitap yazgan. 4 mazhabdan başka mazhabты karmanı durus emas deb. Эми баягы сөзүн окусам мындай кичине давлениясы көтөрүлүп кетеби, окуп айлайт койсомбу деп атам да. İn qala ahmaq deydi. Eğer bir akmaq aytsa deydi. Keyfe yuhsarun nasu ala aqwalil ulama mutaayyinin ve yumna min al-ijtihad aw min taqlid gayra ulaika min al-a'immatid din. Eğer bir ahmaq akıllı жоқ gelip sizler kantip sizler adamlar şu 4 mazhab kala aytып otasыңар, başkasına taklit erçise bolboyt dese emne dep aytabыз dese Allahu makam ne deyizet 4 mazhabты gana karmaş gerek. Kandaylı kema cema'a as-sahabata radiyallahu anhum an-nas ala harfin wahid. Sahabaların mezgilinde Osman radiyallahu anh mezgilinde Kur'an bir gança kıraatlar menen bar bolçu. Sahabalar biri-biri menen talaşıp tartışıp başlagan. Bir sahaba gelgen dağı men paygambarыбыздан Kur'an'da minti okuganын gördüm degen. Ekinci sahaba gelgen men minti okuganын gördüm. Anan paygambarыбыз ne dedi? Senikinde de tura, senikinde de tura. Başkaça aytkanda jana bizdin dialekttер бар го. Мынау чыны десе гөлдөн бирөө бул водовод дейт да, өкө эле тура да. Өкө эле тура. Kese, ha? Oşoğa Osman ibn Affan radıyallahu anh'ın mezgilinde adamlar talaş başlaganda bardığın toplap durup örtüp Zeyd ibn Sabit tapıp jazdırıp Kurayş'tin kıraat menen gana kaldı, kalan barını örtüp yok kıldı. Oşo'nun misal keltirdi neme? İmam İbn Rajab Hanbali. Kanday ile sahabalar kema cema'a sahabe radıyallahu anhum nas ala harfin wahid min hurufil Kur'an. وَمَنَعُ النَّاسَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِهِ Başka menen okun tıyı salgan, bol talaş tartış bol olsun da. Buna uşunda eyle deydi. Biz daha talaş tartış, her kim her nesini aytpastan 4 mazhabты karma boldu. Ondan başkasına jetmedi. Şoğu İmam İbn Humam rahmetullahi aleyhi ne deydi? Eğer bir adam 4 mazhabtan başka jaktan fatva bergen bolsa fatvası ötpeyt deydi. Sebebi bizge en jakşı jol menen, tuğra jol menen fiqi, ereceleri, kitabı taharattan başlap akırına çeyin jetip gelen 4 ele mazhab. Başka jok. Anan emne sebepten azır toktayız alarga. Qala Suyuti, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi aytkamız Şafii mazhabındağı en ulu alimlardan, özü men mujtahid mutlaq darajaga jettim degen, biroq keyin adamlar ne degen, sen Şafii mazhabının çoğun alimsin degen. İ'lem degen. Anna ihtilafil mazahib. 4 mazhabın ortasındağı talaşlar sen bilginin fi hadhihi millah. No İslam dinimizde ni'metun kebiratun ve fadilatun azimatun degen. Bul mazhabların ortasında talaş tartışlar bilgen adamga bir nimet, çoğun nimet, ulu bir fadila, bir fazilet deydi. وَلَهُ سِرٌّ لَطِيفٌ أَدْرَكَهُ الْعَالِمُونَ Anda şunday bir sırlar var, adamların bardığı bilbeyt. أَدْرَكَهُ الْعَالِمُونَ Ana alimler gana bilet. وَعَمِيَ عَنْهُ الْجَاهِلُونَ Andan cahiller kurgan düşünmeyt dedi. Hem ne sebepten? Kevde adamlar aytadı da din biröv olsa nege 4 mazhab? Hı? Şol din bir anda bizge aytış gerek de. Bizde Ministerstvo образования biröv olsa mınça mektep degen deyli sözde. Bir mektep kılış gerek. Sebebi oşo Ministerstvo образованияның ilimi şu mekteplerin bardığı biröv jakşı düşündüredi, biröv күчтүү, biröv mınday. Mazhab 4 mazhabda oşondoy İslamın içindeki mektep. Bardığı İslam'ı düşündüredi. Biröv күчтүүрөөк, biröv mındayrak. Biroq bütünдөy alam Ahlü Sünne vel Cemaat ittifak boluştu. Şu 4 mazhab tuğra inşallah. Şunu karmasan inşallah hidayetga jetesin. Em qarap qoy. Bunu
ортодо талаш талашып тартышып атасыңар. Мындай деп айыпташат да, силер да уккансыңар. Мурда 4 мазхаб бар мезгилде Мекке, Мединада 4 жерде Ханафилер өзүнчө имам болгон, Шафилер өзүнчө имам болгон, Маликилер өзүнчө имам болгон. Силер келдиңер дагы Салафилер келип бир имамга башы ийди. Сонун болбоду. Мурда силер талашып тартышып эле жүрчүңөр дейт да. Бул нерсе сыртынан баягы илимсиз адамдарга айтсаң, дейт да, туура чөм дейт да. Элестетти, мечитте азыр 10 жерде Шафии окуп атса, мында Хамбали окуп атса, мында Малики окуп атса, анда ынтымагыңар жок деген маселеде. Деген түшүнүк турат. Эми жашоонун ошол абалдын акыйкатына келе турган болсок, Макка мындай бир имамга бекитилген мечит болгон эмес. Ал жерде миллиондогон адамдар кирип, чыгып, минтип турган. Бизге окшоп пешин намазы болот деп элдер топтолуп келбейт. Адамдар бирөө кечигип келет, имам болот, окуйт, тавафын кылат, чыгып кетет, дагы бир жамаат келет, умура келет. Онда Шафи мазхабы я да Хамбали мазхабынын медреселери турган. Ал деген нерсе ошол аалымдардын акысын бергендик деген. Бирөө Ханафи мазхабында өзүнүн Ханафинен барып илим алган. Себеби ал мечит мында биздикиндей мечит болгон эмес. Ал чоң жер болгон, туруктуу жамааты жок. Жамаат келген, өзү намазын окуганда тавафын кылып, ажылынып кете берген. Бул кире берген. Айырда адамдарды бир имамга бир вакытка кылыш мүмкүн болгон эмес ал мезгилде. Ошого ал мечит бир жамааты белгилүү болбогон мечит болгондуктан 4 мазхаб тең турган. Адамдардын ар биринин укугун берилген. Сен Шафисиңби? Шафилердин ойда медресе сора, фатва ошеден сора. Ар бир адамдын укугу берилген. Азыркыдай бардык адамдарды вахабилерге милдеттүү кылып эмес. Мисалы үчүн мен бардым. Вахабилердин фатвасын жизнь албайм. Алардын барып, зачем мен алардын муфтийине фатва сурайм? Мага зулум. Эгер ошол Ханафилер болсо, мен Ханафилерден барып сурайт элем. Бирде Шафилер болсо, Шафилерден сурайт элем. Ошого ал нерсе бир сыймыктана турган нерсе эмес. Наоборот, адамдарды өзлөрүнүн пикирине баш ийдирип койду. Ошолордун аркасынан мажбур баш окуп атат. Атак андан көрө биз өзүбүздүн Ханафилердин аркасынан намаз окусак жакшы болмок. Ошон үчүн илгери аалымдар чоң мечиттерде, Маккадагы, Мадинадагы мечиттерде туруктуу имам коюлбастан, же болбосо туруктуу бир жамаат болгондуктан ар медреселер бар болгон. Ошол Масжидул Умави Шамда да болгон. Себеби чоң мечит болгон, кирип, чыгып окуй берген. Бул боюнча атайын мен устазым Сейф аль-Асри дегендин китеби бар, окусаңыз аябай сонун. Мен кыскара мынтип айтып коет, мүмкүн сизге мындай мүмкүн силердин каныктыра турган бир маалыматтарды айтып, бирок аякта окусаңыз толтур. Азыркы мезгилде эмес, ал мезгилде мындайча айтканда более эркиндик болгон. Эми караңыз. Ошол ортодо талаш, тартыштар ал береке бол. Адамдарга жеңилдик. Аны аалымдар билет, аны жахиллер билбейт дейт. Эми имам Суютидин сөзүн караңыз. Хатта сами'ту бa'дул жухал. Жада калса дейт, бир жахил адамдардан уктум дейт. Якул, ушинтип айтканын. Ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям жаа би шар'ин вахид. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир шариат менен келген. Фамин айна мазахибул арбаа. Му 4 мазхаб кайтан чыгып атат деген жахилдерди көрдүм дейт. Ушинтип айткандарды имам Суюти жахилдер дейт, билбейт дейт. Аалымдардын кадырын дагы билбейт, мазхабтын дагы аалым немелеринин кадырын билбейт дейт. Эми ушул 4 мазхабты кармануунун биринчи артыкчылыгы. Аввал إن أصولهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدق من أصول غيرهم. Бул 4 мазхабтын башка мазхабтардан озуп чыккан, муну айтардан мурда бир нерсени айтайлычы. Эмне себептен азыркы мезгилде ошо 4 мазхаб жетип келди, башка мазхабтар жетип келген жок. Бул Аллах Тааланын каалоосу болду. Каяка барсаң ошо калар. Аллах Таала каалады, ушул 4 мазхаб бизге жетип келди. Же Аллах Тааланын каалоосуна бирөө каршы чыккысы келеби? Чыксын.
Allah Taala kalады şu törtö bizge jetip geldi boldu. Kalgan alımdарды etiraf kılabız. İmam Auza'i, Sufyan Thauri, Sufyan ibn Uyayna, alardan da maska bolum bizge jetip gelmedi. Alardın sözünü alabız mı? Ala albayız. Sebebi alardın bir sözler bu kitapta, bir fatvası bu jerde, bir fatvası biyakta boldu. Uğup, Sauri şunday degen eken, Auza'i şunday eken dep koyabız, boldu. Ana amal kıla albayız. Andan keyin al kayttıbı, andan keyin aga başka fatva berdibi. Toluqqandı alardın maskağı şkolası bizge jetip kelgen jok. İnne usulahum allati i'tamadu emiş o 4 maskaptardın usuldары, negizleri, Kur'an'dan hüküm alına turgan negizleri oşogo tayanıp turgan hüküm çıgarat dedik ko. Amkan wa adaq. Mümkün dedi oşo menen. Jana ötö bir tak dana dedi. Gebirki ereceler var Şafii maskabında. Amal kıla albaysın. Al Şafii maskaptın bir nemesi dövezem, az var da anca-munca. Uşulardıkı başkalara karaganda amal kılууга mümkündük var, anan tak. İmam Auza'i'nin maskabı tak emes bizge azыр. Bir söz geldi daratlı sını boyunca. İkinci bir söz geldi acılıkta bir söz. Kana daratlı bizge darattın suusun kanday boluşunu aytıp beriş gerek, kanday suga darat alış gerek, andan barıp anan kuduktun hükümdörü, sulardın hükümdörü, anan darattın başta kaysı farz, kaysı sünnet, kaysı mustahab, mubah. Çok. Bir iki fatvalar var. Demek alar bizge ne? Amkan, mümkün emes anan alardı maskabın karmanganга. Anan adak tak emes. Olgonu bir uğup koyabız, şunday eken dep. Andan gizi. İmamul Harameyn el-Cuveyni Şafii maskabındağı bir alim aytat. Ecma'al muhakkikuna ala ennel avama leyse lehum en yuqallidu bi mazahibis sahaba radıyallahu anhum. Bu sözü qarаңыз. İmamul Harameyn Cuveyni en ulu varım. Bu Mekke Medine'de jürüp uşakta adamlara fatwa berip sabak bergenligi üçün İmamul Harameyn dep koygan. Mekke Medine'nin imamı depçi. Anın aslında adamlar kança bir yerlerden gelip fatva alıp ketişken. Şunda çoğun alım bolgan. Hazırkıyla bizimkilerle al kim al Eş'ari yanına sohbet ösöp koyar jönleçi. Al mezgilde dünyadan adamlar gelip İmamul Harameyn'den fatva andan ne meseleleri soragan. İmam Harameyn ne deptir? Ecma'al muhakkikuna. İlimdeki sözleri etibarga alıngan alımlar şunday bir pikirge geliptir. Ala annal avam degen mujtahid mutlak darajaga jetken emes, je alim bolgon emes, karapayım adamlar degen söz. Leyse lehum en yeta'allaqu bi mazahib sahaba. Sahabalardın mazhablarına, sahabaların sözlerinin alusuna tıyı salınat. Emnege? Bel aleyhim en yettebi'u mazahibul aimmetil arba'a. Belki alar jönököy karapayım adamlar 4 mazhabты karmasın. Emnege? Dese sahabalardan bir söz gelgen, onun jerde da bir söz var. Anı menen jaşooңда bardыk maselени çeçe albaysın. Anı 4 mazhab şo sahabalardan amal kılına turgan sözlerin bardığın top je Hanafi mazhabta, je Şafii mazhabta, je Maliki mazhabta, je Hanbali mazhab top koygan. 4 mazhabtın birösün karmasan oşo sahabalardan kavulların sözlerini alasın. En küçtüsü biz Hanafi mazhabtı karmasan alardın sözleri dağı, alardın amaldары da bizde dalil bolup girip kalgan. Alemi sahabalardan jönököyle fatvalары, mıno Sahih Buhari'de bir sahabanın sözü, İsaba'da bir sözü, İbn Abi Şeybe, Musannaf İbn Abi Şeybe'de bir sahabanın sözünü aceden alıp amal kılınmaydı. Alar jön gana bizge malumat retinde var. Sahabaga amal kılam desen, sahabanın sözünü alam desen, 4 mazhabtın birösün karma şonun içine tabasın. Alar tertipte жазып koygan. Oşoğum ne? Bel aleyhim. Avamlarga, karapayım adamlarga, biz de karapayımga gireriz. Bel aleyhim en yettebi'u mazahibul aimmetil arba'a. 4 mazhabtın alimlerin karmasın. Ellezine emne sebepten oşonu kara sabaru. Ay izildeşti ve nazaru ve bavvavu an tertipte baptarga bölüp tertipte sonunu erece kılıp 4 mazhab жазып koydu. Şunu al sen.
Sen özüň ala turgansyň bilbeysiň. Mümkin al sahaba çok adashkan emes. Bir maselege aytkan boluşu mümkin, anın jarymı var. Bizge riwayaty gelmedi. Bir söz ile gelip kaldı. Al nar jagynda anın koşumça da sözü var. Anı bilbeyiz. Mazhab eýleri alar bardygy izildep, karap, tap, ne? Sabaru ve nazaru ve bawwabu. Şonuň o tertipdep bizge koyup koydu. لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم. Sahabalar dedi, anı sözlerini tehzip kılıp, tertiptep, jazdırıp, anday kılgan yok. Oşun üçün alardın sözleri her jerde olup kaldı. Anı sahaba 4 mazhab top erejege salıp koydu. Sahabalardın mezgilinde bir erejege salıngan emes de, birөө gelip suragan, жооп берген. Da birөө geldi, da suragan. Birөө gelgende, kanda şu bolgon emes, anda ket jogop. Bolgonda geldi. Şunday bolgan. Anan sahabalardan keyin Abu Hanife baştap atat, ana şu sahabalardan sözlerini suroo jooptарды erejege salıp tertiptelgen. Anan egerde kimde kim sahabalardan sözün, tabiinlerden sözün şolardan hakkı menen alam dese, anda 4 mazhabdan birösün karmaşı gerek. Athani, ikinci artçılık 4 mazhabdan. Kesratul furu' lati waradat anhum. Bu 4 mazhabda furu' köp geldi. Sahabalardan az ile mesele gelgen. Bolat, sorularına jarasha berdi. Kalgan meseleler erejege tüzülüp, erejeden bança meseleler çıkıp, her bir sözüňe. Siz bir suroo berseňiz, men oşoga 90% kepildik berilam da, Hanafi mazhabdan sizdin meseleňiz okşoş misaldy keltirip koýam jerge. Okşoş meseleni. Siz maşineni surasanız, al atka maşineni keltirip koýan. Sebebi adamlarga jеңil boluş üçün fiqhul iftiradi degen nerse bolgan. Fiqhul iftiradi degende bolbogon nerse, eger şunday bolup kalasa munday bolat. Anı sahabalar jaman görgөн. Jok, boldu hazır jok, bolbosa suraba. Giyin gelgende tabiinler, sahabalar, Abu Hanife, Şafiiler, jok adamlar meselesine biz жазып ereje girişimiz gerektir. Eger bir adam su tapmay kaldı, samolyotda, je bolsa töýde, çölde, emne kılış gerek dese, ananı çiçken. Onday bola turgan bolsa 1 mil izleş gerek suunu. Aydan tapmasa biröden suraş gerek. Takır tapmasa namazın wagtyn garaş gerek. Namazın wagty çykyp kete turgan bolsa taýam kılış gerek. Sahabalar mintip aytgan emes da. Muna uşul aytılgan sözdele erejeden İslamdan karşı gelmedi. Bardygy bolgonu bir maseleni kеңirээк aytып bergen. Emi azı bizni meselebizge gelip oturgan bolsaňyz, ne dedi? Samolyotga çykyp kaldım. Ne kılasın dese? Çölde, samolyotda köpürde ele. Su tapmay kaldım. Samolyotda da tapmay tasın. Ne kılasın? Karaysın. Namazın wagtyn karaysın. Taýam kılasın. Bismillah. Demek kesratul furu' lati waradat anhum, artıkçılık al azırkı mazhablardan içinde öte köp mesele var. Azır aytat. Sabak annal imam Ebu Hanife wada'a 83,000 mesele. 1800 1083 meseleni, 1083 meseleni жазып koýan. 83,000. 1083 mesele söýlepdir. Emi andan mingdegen meselelerdi kийинки alımlar çıkarıp atat. Sebebi erejeden çıkarıp beret. Az daha kıyamatgacha çıkarıp beret. Emi İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi uşul nerselerdi aytkandan keyin ana Muhammed bin Hasan Şeybani жазып ne kılıp koydu? Zahir rivayaga girgizip koydu. Oşonu deydi. Asad ibn al-Furat degen çoğun alim. Asad ibn Furat çoğun alim bolgon Hanafi mazhabdagy, Maliki mazhabdagy jakşı bilgen kişi bolgon. Bul Asad ibn Furat ne Muhammed bin Hasan Şeybani'nin de şakirti bolgon. Bir meşitke girip Andalus'ta mesele aytsa, bunun meselede Abu Hanife munday dedi, Abu Hanife munday dedi, o aytkanda majliste Hanafiler de, Malikiler de oturuşken da. Anan kıykırıp çıkışken, biz Maliki'den, İmam Malik'ten başka mesele yok mu? Ayt degenden gülü anan Maliki mazhabtan aytçıkan. Şunda çoğun alim. Oşol kişi Asad ibn Furat.
İmam İbn Qasim degan Maliki mazhabdagi bir so'ragan ekan, men ashabi Malik. An qawli Malik fi hadhihi al-masail. Janagı 1083 masalani Abu Hanifa aytib ketdi-ku. Anan Asad ibn Furatdan so'rapti. Şu Hanbali Maliki mazhabda ne var degenden keyin aytib bir al-Mudawwana degan kitap yozilgan. Qancha masala kelgan. Bu 1083 masala degan negizgi masala. Anın balдар var şu kopan. Her birinin balдар var. Oşol mezgilde en çoğ deb eseptelinген Hanafi mazhabda. Ha? 12 minut kalıptır. Men geç kalganym kichine problem oldu okşady. Makul anda azırkı şu yerden toktoylu da keyinki sabagыбызda bunu ulantабыз. Eger sizlerden so'roolor bola turgan bolsa, şular so'roого жооп берип коет. Себеби күнүмдүк нерсеге muhtaçlıklar bolup kalıbı mümkün. Ve sallallahu teala hayri halkı Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecmaîn. Bunu muvatta boyunca bir nesile de aytam dedim de yetişmeye kaldım.